bosupa mo phatleng dikgang ke tsa BOTSWANA television phirimaneng ya tsatsi jalo la labobedi ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore di tibolegela ka go leba ditlhogo. Mafatshe ya BOTSWANA le the Bahamas a tlhomame go tsweledisa le go nonotsa tirisano mmogo. Mothusa Tautona Reslang Batsogwane a re tsamaiso e lolameng e botlhokwa mo go sireletseng ditshwanelo tsa batho le go rotloetsa jalo puso ya batho ka batho. Go tsena ka bokete ga ditagi mo lefatsheng leno go tsweng kwa mafatsheng a mabapi go tshwentse banni ba ngwapa mo kgaolong ya tswapong. Wetso yo tolokolola ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikganyeng. Mafatshe ya BOTSWANA le the Bahamas a tlhomame mo go tswelediseng le go nonotsha tirisano mmogo ka jaana otlhe ka bobedi ya gatetse pele go simolola le go tlhabolola megama ka go harologana e akaretsa jalo mogama wa bojanala kgwebo le peeletso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a tshwere dipuisano le moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas wa maemo a Governor General Dame Cynthia Alexandria Pratt. Gompieno go bua jalo ka go tsweledisa botsalano jo bo teng fa gare ga mafatshe a bone fa amogela Dame Pratt Tautona Masisi a re lefatshe la BOTSWANA le bone tsala ya mannete tsala ya boammaaruri mo go la the Bahamas e le tshwaraganeng le lone go dira jalo ditlhabololo tsa batho ba lone. Tlotlang Matlhabaphiri wa bega. Moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas wa maemo a Governor General o mono BOTSWANA mo leetong la malatsi a le matlhano ka teletso ya ga Tautona Masisi go tsweledisa botsalano le tirisano mmogo ya mahatsho mabedi. Mo letsatsing la gagwe la bobedi mono moeteledipele yo o ne a tsena dipuisano le Tautona Masisi le mangwe maloko a khuduthamaga ya gagwe go amogela le go buisana ka tekodiso ya tse di setseng di dirilwe mo mehameng ka go harologana morago ga loeto la semmuso la tonakgolo wa the Bahamas Re Philip Davis ngwagono ka kgwedi ya Mopitlo. I look forward to these official talks, engaging us further, accelerating what we do, and even deepening and broadening it. I'm very glad the Foreign Minister began very well. So we will engage today as per the sectors that we have started a collaboration with, update you and deepen these relations. So I want to thank you and your delegation for coming and honoring our invitation. You are our guest, a very honored guest. We want to do everything to make your visit meaningful, memorable, and impactful. We're very lucky to have a person of your esteem because you are reputed to make a difference. Very passionate, and you touch people's lives. So I have a profound commitment to service. My official program reflects my interest in history, culture, and in outreach to youth. This year is a year for maintaining and strengthening our Pan-African ties. We are separated only by an ocean, but we are one people. Just as we fought colonial rule and racial discrimination together, we must now join together to fight for development and justice. Godimo ga moo, Me Pratt o ne a gola lefatshe la BOTSWANA go boele lone gareng ga mangwe ma Aforika le le santse le tshegeditse puso ya batho ka batho ga e sale le tsa boipuso. It is no wonder I've heard BOTSWANA referred to as the miracle of Africa for democracy, rule of law, non-discrimination, and peace. Excellency, genuinely I feel at home. Hassan Tsale Mono, moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas, o tla etela mahelo a le mmalwa a akaretsa kampana ditemane ya DTCB, Makolodi Nature Reserve, le motlobo wa ditso go tsweledisa botsalano jo mahatsho mabedi a bo simolotseng ka kgwedi ya Motsheganong ka ngwaga wa 2006. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone.
Re a tswelela mothusa tautona re Slamba Tsogwane a re tsamaiso e lolameng e botlhokwa mo go sireletseng ditshwanelo tsa batho le go rotloetsa puso ya batho ka batho. Re Tsogwane wa kgotse seabe sa diofisi tsa mosireletsi mo go tlhomamiseng ledula le tshireletsego ya ditshwanelo tse mo mafatsheng a farologaneng go akarediwa le lona lefatshe la rona hatshe la Botswana. Re Tsogwane o buile se jaaka na bula semmuso phuthego ya bobedi ya mafatshe a basireletsi International Ombudsman Expo mono toropo kgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale o na le ko. Lefatshe leno ke lengwe le le motlotlo mo go tshegetseng melao motheo ya puso ya batho ka batho. Ka jalo lena la bona go le maleba go tlhama tiro ya mosireletsi e le tsela nngwe ya go thusa go thibela go sa sala melao motheo morago sentle. Ke ka moo lefatshe leno le bona go tshwanela go amogela kopo ya ba Governance and Management Services International ba e leng mokgatlho o tlhamilweng kwa United Kingdom o rotloetsang boleng jwa tsamaiso ya puso le bodiredi go tshegetsa phuthego ya bona ya bobedi ya International Ombudsman Expo 2024 ko mothusa tautona re Slamba Tsogwane a neng a gatelela botlhokwa jwa basireletsi mo pusong. It is my firm belief that all of you here exist to provide oversight in government obligation to control itself, and in the face of any failure, you intervene. You are all true practitioners of the idiom that no one is above the law. Barulaganyi ba phuthego e Governance and Management Services International bana ba tlhalosa maitlamo a go tshegetsa ditshupo tse. The concept of the expo is to present in a very unusual way an arrangement whereby different institutions can come together in one location to try to show how they do things so that others, as well as practitioners and functionaries, can have a better appreciation of how effective control and accountability should take place. When you have the expo, alongside the expo, with the trade, with the stalls and everything, you also have serious thinking, serious sharing of ideas in the areas of oversight, governance, human rights, and the rule of law. Baeng ba go tlile go dirisa sebaka se sa ditshupo go janala mo toropong le mafelo mangwe a lefatshe leno. This city is host not only to you, distinguished guests, ladies and gentlemen, but also to Gaborone Game Reserve, Mokolodi Nature Reserve, the National Museum and Art Gallery. Ditshupo tse di ngokile basireletsi le makgotla a ditshwanelo tsa batho ga mmogo le mekgatlho ya mafatshe ya akaretsa ba Network of African National Human Rights Institutions, Commonwealth Secretariat le International Ombuds Association go amogana megopolo ya tsamaiso e e siameng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Re santse re le mo phuthegong eo ya basireletsi ya International Ombudsman Expo 2024 bangwe ba diofisi tsa basireletsi kana mosireletsi go tsweng kwa mafatsheng a mangwe a Aforika ba tlhalositse gore jaaka mahama o wa basireletsi o tsweletse ka go gola go botlhokwa thata go inakanya le tiriso ya maranyane a sešwa go tlhodimela dikgang di akaretsa ditsamaiso tsa tshokamo tshenyetso setšhaba tsietso le tse dingwe jalo fa go dirwa ditlhotlhomiso mo makalaneng a puso. With new ideas, we're able to deal and grapple with the issues and as re lemogile gore go ta ka methale mesha ya go dira dilo go ka re thusa go dira dithothomiso mo thoho se ka re thusa gore re nne le madio a botoka mo godimo ga mo go bereka mmogo re le mahatshe a Aforika gore solohela molemo ka ra mogana dikitso le boitsanape jwa dithothomiso. But it's very, very helpful over the years to be collaborating and interacting with them in this fashion. Sometimes you're investigating issues to do with financial. Nako tse dingwe re thothomisa dikgang di tshwana le methale ya tsietso mo go tsa madi gareng ga tse dingwe mme ha o sena dikitso tse di maleba mo dikganyeng tsa mothale o se e nna sekgoreletsi. Re tshwanetse gape ra nonotsha bodiredi ba rona mo diofising tsa bosireletsi ka dikitso tse di hapegileng mo go direng dithothomiso. Got democratic political dispensation. Mere ka thamaga ere go se go fala letsogo le le abang mo parlamente wa mo Lepolo South re karabo tota rekabo morwaeng
wa kgotsa mokgatlho wa bobelotlhomogi wa SHIV go bo ba tlhatlhobetse banni ba Mmanoko matlho mahalahala le go ba abela digalase tsa matlho mo pitolana ya dijo le dikolotsana tsa bana le bogole tsa di-wheelchair. Re ka bomorwaeng o tlhalositse fa se se tsamaelana le maitlamo a puso a go kgaratlhela katlego ya botlhe mo setšhabeng. Lizzy Class wa bega. Mokgatho wa SHIV wa bobelotlhomogi ka tshwaragano le ofisi ya mopalamento wa Molepolole South ba ne ba abela banni ba motswa Mmanoko mo pitholana ya dijo le 151 dikolotsana tsa bana le bogole diroba bobedi godimo ga mong ba boa ba ba tlhatlhobela matho le go ba abela digalase tsa matho di le 200. Mopalamento wa Molepolole South re morwaeng wa kgotsa mokgatho go bo tsweletse ka maiteko a go supa mo bobelotlhomogi mo tšhabeng ya lefatshe leno. We are dedicated towards the upliftment of many underprivileged. Re ikemiseditse go tlhabolola matshelo a setšhaba ka kakaretso go ba ema nokeng ka tsotlhe go netefatsa gore re ba tsholetsa le go ba tlhabolola. We serve to instill hope by providing the support for everyone to rise with dignity. The motto of SHIV Charitable Society, service to... Sekano sa mokgatho wa bobelotlhomogi wa SHIV ke gore go direla motho ke go direla modimo. Se ke sone se re tlisitseng fa gompieno go tla go diragatsa maitlamo a rona go nna le bobelotlhomogi mo go ba ba tlhokang le go tlisa phetogo mo matshelong a bone. Positive transformation in their lives. Blindness is painful. Now, with such generosity, go tlhoka pono go tusa bothoko mme jaanong ka tiro ya bobelotlhomogi ya go tlhatlhojwa matho le go segela digalase tsa matlho mahala mokgatho o tlisitse lesedi mo matshelong a rona go simolola gompieno go ya pele. Charitable Society has indeed brightened our day and our days to come. Boeteledipele jwa motse le jone jwa kgola tiro e bo supa fa itse le go thusa go fetola matshelo a batho fela thata. Re lebogela ba SHIV Charitable Society le our High Commissioner from India gore ba ba bone go tshwanela gore ba tsise ditlamelo tsa botsogo le go tlhabolola matshelo a morafe wa Mmanoko. These donations will make a huge difference to our people. Dimpho tse di tla tlisa phetogo e tona mo tšhabeng jaanong ke le lemoga go menagane batho ba rona ba tla amogela dimpho tse ka boitumelo le dipelo tse di bulegileng. The donations with an open heart. Go sa le foo re morwaeng moemedi wa lefatshe la India le boeteledipele jwa motse ba ne ba jwala ditlhare mo kgoteng ka maiteko a go itepatepanya le dikgang tsa phetogo ya loapi. Lizzy Class, BTV News, Mmanoko. Mookamedi wa Botswana Investment and Trade Center re ke le tsositse Kels o lebile a re ba tsweletse ka go diragatsa maitlamo a bone a go tswakanya itsholelo ya fatshe leno ka go tla ka methale e thusang go ka o ka babeletsi le gone go ka thusa bagwebi go rekisa dithoto tsa bone kwa mebarakeng ya mafatshe a sele. Re o lebile o buile se kwa putegong ya babegakgang e ne e tshwaretsweng kwa motseng wa Bafurutshi motse wa Mankgodi. Lone Sekobo o na le ko mo go ageng itsholelo e itshitletseng ya lefatshe leno re o lebile a re nngwe ya methale e ba inaakantseng le yone go tlhabolola le go tswakanya itsholelo ke go nna mogama o eteletsweng pele ke mananeo a farologaneng ka jaana seo e ka nna kaedi ya gore ke a makalana a ikemetseng a ba ka beeletsang mo go one mono le ko moseja. Our strategy aims to integrate systems, promote a favorable business environment. Maikaelelo a rona ke go tlhabolola le go tswakanya ka fa re dirang letseno ka teng le gore dikgwebo di dirwe mo tikologong e e siameng gore go se ka ga nna le pharologanyo e kalo-kalo mo babeeletsing. Because we want to achieve a fair balance of FDI and domestic investment. Bana le seabe ba ne ba supa fa ba tlhaloganya boleng jwa tirisano mmogo le bobegadikgang. We are here representing someone who is not here. Re emetse setšhaba le bao ba sa kgoneng go tsenelela diphuthego tsa mofuta o ka jalo go botlhokwa go nna le kitso e e tlhamaletseng ka jaana ke rona re ba itse seng se se diragalang mo lefatsheng. Till kingdom comes if we are empowered. The whole idea between our relationship is to foster botsalano jwa rona bo itebagantse thata le go hetla mebereko ka go godisa madirelo le go a tswakanya mme seo se ka kgonagala ka go buisana le go nna gaufi le bana le seabe. The media is not a mere enabler or a bobegadikgang ga se go isa kitso go setšhabeng fela
mme bo na le seabe se se tona mo go rotloetseng ditshwetso le gore ditirelo di dirwe ka nako. Influences decision and drives action. Re o lebile o seno se fa dikgwetlho dingwe tse ba di itemogelang di tla itsa gore go nne le ditshupo tsa bagwebi monongwaga. Lone Sekobo, BTV News. Mewetso fa ile gone o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television tsa nako ya bosupa tsa tsikele la bobedi ga re tswelela go tsena ga ditagi mo lefatsheng la Botswana go tseng kwa mafatsheng a mabapi go tsweletse ka go golela pele seemo se mme se tshwentse puso mmogo le merafe ka go harologana ka jaana dingwe di ka felela mo diatleng tsa bana ba lehatshe leno. Kgosi Jimmy Moreri wa motse wa Ngwapa ko kgaolong ya Tswapong o tlhalositse fa le mogile fa motse wa gagwe e le tsela kgotsa seporo se se hitisang ditagi tse go tsena le go tswa mo lefatsheng leno. Mmamosi Siska wa bega. Motse wa Ngwapa mo kgaolong ya Tswapong South ke mongwe ya metse e mo tikologong ya noka ya Limpopo. Mo nakong eno baani ba metse e ga ba kgone go akola noka e ya Limpopo ka mabaka a gore go dipolasi gareng ga yone le metse. Le fa kakanyo e le gore noka e tla sologela beng ga e mosola fela itsisa dilabe mo motseng. Kana yaanong ha go sa tlhole go sa kgone go patrola yana go na le mathata yaanong a gore dio tsotlhe tse o ka di akanyang tsa borukuti di tsena through Limpopo ka dipolasi. Batho ba ba lemogile gore yaanong ka gore go na le go a phuruphutshwa ha ba tsoko ba tswang teng ba lala ka go South Africa ka mabaka a gore borara e beetswetswe bosigo ba lala ba tudisa dilo tse tsotlhetse ba tlo di baka kwano ha wa mo tseleng ba boela ka phakela ba atola ha ba setshwa a go tshware sepe mo dikolong ha ba tswa ha ba tsena mo tseleng ba olela dithoto tsa bona. Dipego di supa fa tiriso ya tagi e le kwa godimo mme di tsena ka melelwane e mabapi le mafatshe a sele. Re itemogetse gore ha ntse re setšha dikoloi gone hama re tshwara metokwane e mentsi mo batswakwa ba ba heta mo lehatsheng la rona. Na le dipalo tse di kana tse batho ba re ba tshwereng go simolola ngwaga wa 2023 up to date re na le batho ba le 33 ba re ba tshwereng ka metokwane e leng gore ba bangwe ba bane re ba tshwaretse ka e gantsi ba e bitsang ba re cat ba ka nna 4. Re a leka ka di-workshop mo dikgoteng tsa rona ya ka mo mosong o ne re na le phutego ya mokatakata gone mo kgoteng mo re leka gone go bua ka dikgang tsa go suthanoka dikgang tsa go tsenya ha ke ditagi ka noka dikgang tsa go tola re le batho ba motse re tolela ko South Africa through Limpopo River sa tsene ko borareng. Mo nakong ya gompieno puso ya lefatshe leno e mo dipuisanong le boradipolasi gore batswana ba ba gaufi le noka ya Limpopo ba kgone go e yakola le gore makalana a itshireletso a kgone go dira tiro ya bone ba se a kgoreletsege mo mololwaneng wa yone. Mamusi Siska, BTV News, Ngwapa. Moeteledipele wa pati ya kganetso ya Botswana Congress Party BCP re Dumelang Salashando a re o tshepile bokgoni jwa pati ya gagwe go etelela pele lefatshe leno mme o rotloetsa jalo maloko a pati e go tlhopha re Kenny Kapinga le makhanselara a gagwe mo ditlhophong tse di tlang ka kgwedi ya Phalane. Re Salashando o rotse semmuso re Kapinga e leng tlhopheng wa bopalamente wa kgaolo ya Okavango West. Tiny Tsukudu o na le ko. Go ya ka maitamo a bone phathi ya BCP ba supa fa ba ka tlhophiwa go busa lefatshe leno ba tla tsepamisa megopolo mo go nne le itshulelo e direlang batswana botlhe. Re Salashando a re phathi ya gagwe e ikemisetse go mekamekana le kgwetlho ya letlhoko la ditiro segolo jang mo bananeng ka go hetla ditiro tse dintsi mo ngwageng tse 5. Re nele sebaka rona ba rena le tumelo ya gore lo ena tiro e nang le seriti ya go tshwanela. Re neile sekale pele ga rona gore mo ngwageng tse 5 re batla go bula diphatla tsa ditiro di le 300,000 ba bangwe ba ate ba re di ka bulega jang. Ke amogele thulo e ke neetsweng ke batho ba ba Okavango ba ba lerato le le seng kana ka sepe ba botsa mo gore la re ditiro di a go tswa kae o le tlhaloseditse gore ditiro wa go di tsaya kae
Naga rakere ditiro ya go di unyolola ka go bola tsenyetso setšhaba ka gore tsenyetso setšhaba ingele ditiro tse le ka boletsentse mo go tsone. Dibui tse dingwe ba ba neng ba tsile go bapatsa tlhopheng ba kopile maloko a phathi go tlhopha Reka Pinga ka jaana e leng ene fela yo ka emelang dikeletso tsa bone. Rona re ha fa go tsamaisa manifesto a botswana Congress Party re le kwa tlase ga mo parlamente wa rona Reka Pinga. Re na le senata sa mo parlamente yo irile a tsena go parlamente a itshupa gore ene ke mo parlamente wa batho. Re le ba Botswana Congress Party le hatsi ka bophara Rema Reka Pinga noke ebile re dumalana le lona gore a isiwe ko parlamente ka gore parlamente dithopho tsone tsa monongwagatse ga se dithopho tsa go oketsa maparlamente a Botswana Congress Party ke dithopho tsa go tsa puso ya ntšha ya Botswana Congress Party. Reka Pinga wa ema jaana e le lekgetho la bobedi morago ga go fenya kgaolo e mo ditlhophong tsa 2019 mme o ne a rolwa semmuso le makhanselara a le supa mo kgaolong ya Okavango West. Tiny Tshukudu, BTV News, Shakawe. Maari di konetelle ka dikgang tsa makgotla tshekelo mme mosekisiwa Ernest Legwale yo bone molato wa go rulaganya go bolaya mohumagadi wa gagwe wa pele mme Dimpho Meswele mme ka phosego ba bolaya monna yo mohumagadi e bo mme Thato Meswele o kopile moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Gaborone Michael Leburu go mo utlwela botlhoko fa mo atlhola. Legwale yo neng a hirile Hamadi Nkhuwa go dira tiro eo a re o santsana le bana ba bannye ba ba tlhokang tlhokomelo ya gagwe jaaka na ipobola o nkutlwile Thamage a le ko kgotlatshekelo. Kgotla kgolo ya ditsheko e na re kgwedi ya motshegano monongwaga ya bona Ernest Legwale le Hamadi Mkhuha molato wa go bola Thato Meswele ka kgwedi ya Lwetse ka ngwaga wa 2015 fa ipobola fa pele ga lekgotla a ntsha mabaka a tshwanetseng go sekasekwa fa a tlola. Legwale o tlhalositse lekgotla fa a ne a dira molato o e se ka maikaelelo ka a ne a dumela fa mosadi wa gagwe wa pele Dimpho Meswele le mme mmagwe ba ne ba mo kopanetse go mo dirisa ditlhare tsa setso go leka go mmolaya. A re bana ba gagwe ba santse ba le ko tlase ka dingwaga mme ga go maleba gore lekgotla le mo atlholele leso ka baka sala ba sokola. Mo go tse dingwe Legwale a re ke molwetse wa madi a matona ke gore high blood ka jalo lekgotla le tshwanetse la tlhomoga pelo le go sekaseka ka tlholo ya lone. A re ga ise a gotlhagotlhane le ba molao ka tsatsi lepe ebile ke la ntlha a dira molato selo se lekgotla le tshwanetseng gore se ela tlhoko mo katlholong ya lone. Moeledi wa puso Merapelo Mokgosi a re lekgotla le seka e be la nna bonolo mo basekisiweng ba ka jaana Legwale le Mkhuha e le banna fela ba batona ba ba dumalaneng ka mono o le mongwe go sala morago mosadi wa ga Legwale wa pele dikgwedi di le 4 ba rulaganya go mmolaya. A re Legwale le Mkhuha ba phirimisitse dikeletso le ditoro tsa monana e leng Thato Meswele ka go mmolaya bosetlhogo. Mokgosi a re lekgotla le tshwanetse la gagameletsa banna ba setoropo ka go ba atlholela leso. Babueledi ba basekisiwa e leng David Ndlovu le Letlhogonolo Makgane bone ba kopile lekgotla gore ba atlholele basekisiwa dingwaga di 15 fela mo kgolegelong. Morago ga gore mosekisiwa wa ntlha Ernest Legwale le mosekisiwa wa bobedi Hamadi Mkhuha ba ipobole fa pele ga lekgotla go ba utlwela botlhoko fa le ntsha katlholo mo tshekong e ba bosekisi ba gatelela gore basekisiwa ba go ba sekasekile mabaka ao ka nako fa ba rulaganya go bola mosadi wa pele wa ga Ernest Legwale. Tsheko e tla tsena gape kgwedi e tlang e le 16 ko lekgotla le tla ntshang katlholo. O nkutlwile Thamage, BTV News, High Court of Botswana, Gaborone.
lotsano ga utlwala gore go tsena khutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ke laetsa o sekeng o fonefa kgaitsedi ya motho tla ke go leboge gape Reetso ba ba thubang lebelo ka kodi Olympic bo letsile bo yapo le ba bangwe ba simolla go tabogaleng Reetso matlhotlhe a rona le hasileno a simolla go leba ko Paris ka la botlhano ba simolla go taboga ka la botlhano ntse jalo Reetso re simolla hela ka lebelo le le jana 800 meters okay Reetso ke dumela gore ba tla dira mo go teng se go ba itekemma go usula re sologetse thata mo go bone Reetso amen tla ke go leboge kgaitsedi ka Wetso Madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolla hela ka metshameko e tsweletseng ya di-Olympic kwa Paris France motshameki wa monogae wa go thuma Maxine Egna o tlhotse a heditse mo maemong a boraro mo kgaisanong ya bomme ya 100 meter freestyle a sena go gatisa nako ya 58.98 seconds maemo a ntlha a gapilwe ke Van der Westerhuizen wa lehatshe la Zimbabwe ha Kholimo wa Grenada ene a heditse mo maemong a bobedi Marzella le dikgang tsa rona ba Serenity Rehabilitation Center ba laleditse mookamedi wa University ya Botswana mme Tebelelo Seretse go tsamaya le ramabole wa monogae mo abingaka kwa Vietnam mo leetong la malatsi a matlhano go ya go itlhokoletsa ntwa ya bomampodi jwa lehatshe jwa super featherweight kgatlhano le ramabole wa Philippines Mark John Yap ka fa kgwedi ya lwetse ya fifing. The multiplier effect which comes from there is not only about re ka bona maduo a mantsi mo tirisanong mmogo ya rona go tlhabolola metshameko ke go tlhabolola matshelo a batshameki ka ditsela tse di farologaneng mo go ka felelang go rekisa lefatshe la rona fa batshameki ba dira bontle kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe gore ba te ba shine spotlight on Botswana. So it's all of us. Most fundamentally, I think it's important to indicate that and also appreciate that sport is about tshwanetse ra lemoga gore metshameko e batla tirisano mmogo e tseneletseng ke bana le seabe ka go farologana ke sone se re boneng go le maleba go tshwaragana le ba Serenity Rehab Center go thusa mo metshamekong. And sport itself not just collaborative but it's interdisciplinary. I want to announce that our plan is to bring Mayweather, and we have evidence. Maikaelelo a rona ke gore ntwa e tlang go lwela monogae ya world title ya atlege gore re bontshe lefatshe ka bophara gore lefatshe la Botswana le na le bokgoni mo metshamekong mme re tla bo re tshwaragane le ba African Tourism Board go fitlhelela maikaelelo ao a rona. Help us host this fight and make it happen. a jaanong re wetsa dikgang tsa rona le kgotla la bomme ba ba mo metshamekong ke gore Women and Sport Botswana WASBO ka tshwaragano le lekgotla la Tafisa ga mmogo le the Anita White Foundation a na tshegeditse thutapuisano ya ka ha ba ka tlisang tekatekano le go sireletsa bana ba ba setsana magareng ga bone le batshameki ba basimane le bakatisi mo go tsa metshameko a rutwe pego e tletseng ka Abang Pete. Ene ya re ka kgwedi ya Hirikgong monongwaga lekgotla la Tafisa la neela lefatshe leno sebaka sa go lekeletsa go rutuntsha ka tshireletsego ya bana ba basetsana mo go tsa metshameko ba romile lekgotla la WASBO. Moeteledipele wa lekgotla la WASBO ke ene Setijane a re mo nakong eno ba setse ba tshegeditse dithutapuisano di le 10 le bosupa tse mo go tsone ba di tshwere le batshameki ba eteledipele ba metshameko ga mmogo le bakatisi. While the pathway was being delivered through international federations and associations, in Botswana, it was being delivered through a country-specific approach. Months later, Tafisa then allowed other countries to also enroll under the country-specific approach. Re le Botswana, re nile ba ntla go neela sebaka sa go simolosa dithutopuisano tse e le tekeletso. Dithutopuisano tse di remeletse thata mo go tsiboseng bakatisi le batshameki ka tekatekano ya bong gareng ga batshameki. And evaluation as well as impact assessment and analysis. So we were updated by Tafisa that Botswana was leading in terms of both pre and post workshops analysis. So as we are running the project in Botswana, empower the coach. Ebe ba khona go empowered well enough go ka coacha le bana ba setsana gore thusa go oketsa dipalo tsa bana ba setsana mo motshameko mo Botswana because re santse re saletse go morago. Mokatisi wa hockey Irene Jeremy a re o itumela thutapuisano tsa mothale o ka di thusa mo tekatekanyong ya batshameki le go ba tlhatlhela gore e le bakatisi ba itse gore dilo ba di dira jang. Right. We're talking about issues of safeguarding. How safe is your young girl in sport? Tournament ya sports, do we have a she bin in place?
Because if a young girl I'm perioding, where do I put my pet at? How do I change safely? When a team is traveling, re ne ra rutwa ka dikgang tsa tshireletso ya batshameki ba ba setsana mo go tsa metshameko le go re itse gore re tlhokomela batshameki jang fa ba tsaya mesepele le fa ba diragalelwa ke sengwe sa tshoganyetso. Team manager team, sometimes what is more common is that team ya bomme ka batho ba borrehela. What are we really saying? Hangwana gona a pressed with something to say. As a male coach, a male administrator, who do they run to if a female person is not there? Thutapuisano e tsenwe ke bakatisi ba le 61 mme ba ba rutuntshitsweng ke lekgotla la Tafisa ke ba Robi Nako, Tapiwa Masunga, go dira one Bridget Kabuku le go rata Kgati. Abampit, BTV Sport, Gaborone. So pego eo ne ga rela dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena le Benson re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga jaanong re tla bo re di gonela re dirano tse e le ka teme ya sekgowa mme re ke rialo kgaitsereke a ba eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsera motho ga nke gore ba ska suta nna le bona re nnehela gone go ntse jalo reise ra kole dikgang reise ke kgaitsedi ke laetsa o sekeng ka matla metlo mo pegong ya dikgang tsa metshameko mme pele re kgaogana ke boa gape ke go gakolola ditlhogo. Mafatshe a Botswana le the Bahamas a tlhomame a tsepame go tsweledisa jalo le go nonotsha tirisano mmogo. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane a re tsamaiso e lolameng e botlhokwa mo go sireletseng ditshwanelo tsa batho le gone go rotloetsa puso ya batho ka batho. Go tsena ka bokete ga ditagi mo lefatsheng leno go tsweng kwa mafatsheng a mabapi go tshwentse banni ba ngwapa mo kgaolong ya Tswapong. Wetsone le kalo ga go di fela nako ke yone ya bong e re patapatile re tla bo ra go gala go ba tepo loapi go utla gore PHUKWI ka ja fifing mariga a eme ka tsela e tsia wetso re skara lebala makotle re tšhentšhe re paphamise lefatshe la Botswana moroka o sita ka pula a nne kagiso. Bagaetsho madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khuma se se manaka maitsebeng ano go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lefatshe leno maru a bonala go kgaolong ya kgalagadi ga mmogo le ya borwa ka tsatsi la boraro soletse ro go thibile ka bontlha bongwe mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mo le kgaolo a kweneng dikgaolo tse dingwe tsa lefatshe leno re soletse go bona le dibata tsa maru mo mosoro soletse go ikutatse go le tse di thata mo dikgaolong tsa kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya borwa ka selekanyo sa botsiri jwa magare ga lefela go ya go go bong dikgaolo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgaolo le gare le bokone botlhaba re soletse go gone go ikutatse go le tse di mo mosong ka selekanyo sa botsiri jwa bobedi go ya go go bosupa fa kong ha be chobe ga mmogo le bokone jwa kgaolo le gare re soletse go ikutatse go le tse di tsana mme tla re mo tsamanya letsatsi go tla ikutatse go le mololo kwa kgaolong ya kgalagadi dikgaolo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa kgaolo le gare re soletse go ikutatse go le bothitho mo tshokologong ka selekanyo sa 26 go go 28 fa go dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno gone re soletse go ikutatse go le mogote mo tshokologong re soletse go ga selekanyo sa 31 go le tlhakane le Francistown go go 32 mme ha re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse go go thibile go toropong ya Manzini mo go tla go apogile go Masero Johannesburg ga mmogo le kwa Pinton go tla tswela go apogile go Lusaka Harare Beira ga mmogo le kwa Antananarivo re soletse go bona dibata tsa maru go Dar es Salaam Blantyre ga mmogo le Luanda mme go tla go apogile kwa Kinshasa ke tsone seemo sa loapi ene boroko. I want to thank you for staying with us here on Botswana Tonight at BTV. You are live. Improper disposal of used oil remains a pressing environmental and health concern despite existing regulations aimed at curbing this harmful exercise. When used oil is irresponsibly dumped, it can lead to severe contamination of soil and waterways, adversely therefore affecting wildlife and human life. Earlier, BTV News anchor Kaelo Sabone discussed strategies of tackling inappropriate disposal of used oil and means of public awareness campaign to tackle this issue. Let's take a look. We do have a serious challenge
ka yone disposal kana tiriso yana oil kana ya oil e dirisitsweng in terms of disposal